just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to I wouldn't climb. It's crazy but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for nervous, you. rasa macam nak nangis sebab macam terharu tu. Belum start lagi lah. Sekalian, sebentar sahaja lagi sama-sama kita akan menyaksikan majlis akad pernikahan di antara Dr. Syazwan dan juga Dr. Sarah. Ajarkan cara menanam menuai baik buruk tidur diam kau raih tanganmu. Muhammad Syazwan bin Muhammad Daud. Ya, saya. Aku nikahkan akad dikau dengan anakku Sarah Hanum binti Rushdan Zaim dengan mas kahwinnya seutas rantai tangan emas tunai. Aku terima nikahnya Sarah Hanum binti Rushdan Zaim dengan mas kahwinnya seutas rantai tangan emas tunai. Dan ku bisikan asal kau tumpahkan rasanya ku rasa penuhnya sampai ku merasa lega tanpa merasa lega ku sampai di sana. Nasihat saya banyak bersabarlah kepada suami dan juga pada isteri, taat selalu kepada suami. Itu saja daripada saya. Alhamdulillah.